Nkethisia munya mutegeri wa Wero TV nkerigira nura ina weekendi imbega na nkinyagia ntuko yaku ya omonde iri tariki 14 mweri wa 11 mwaka wa 2022 yatinda wega inkugwate ogeni methani yetu ya ntito ni umbetagwa Christine Wanjeru na monaniria wetu wa mathithio utuko omonde ni Maureen Kome. Indi mbere ino nisho ntito itu kubanganiritie. Mabisa mautungata wa mwere Meru kwambiria kunuguna ni thirikari ya Kawira Mwangaza mariuga matikuthikirwa na meti ya gikaro nawe. Akari Matharaka South mara makweregirwa kuthamwa ni wa kiwanda mnya kibuka gwete gikaro mamenya bo makaribwa. Erekeria maiwanda cia majani mamengirwo bicini kuga magacoko bicini ciao kiumia gicite. Sibitari ya Chogoria PCA gutongoria rugendo rwa kurikana ntuko ya murimu wa sukari Nthiguruni. Tatoshia Weru tha imweri amberia tha ino mabisha mautungata ma kaunti ya Meru ni mambirite kunuguna ni thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza mieri 3 akinyuma yawe kuthurwa gavana wa kathatu. Matongoretwe ni anene na ngwataniro ciao mabisha mama mariuga thirikari ino ni ambirite kumabothia na nkinyagia kumarutira imakania muno kiri maria mari sibitari nene ya Meru. Mateta mama monde makerekithia kiri abisha munene mugwateri wa rwangirwa ogima rigitani mama mariuga matikuthikirwa na nkinyagia maria makugeria kwaria ni kama kurutwa sibitari ya General na gutumwa sibitari inini. Oreu ni kuonekana kuongera mathina mamarebo ma Gavana Kawira Mwangaza nyuma ya ndwa yawe na MCA na bunge tabuto kwirwa ni mwandiki wetu wa ntito Muthuri Muriuki. Kiama kia rigitani ndene kaunti ya Meru ibaciumirite kutha bakimeneria thini na madaktari bokurukira nene sibitari nene level 5 bakiwa atongere ba sibitari iji ibakubathangikia na rigitani bara bakubati na thiri na kagita kara baroria biuria baketha bakingo transfer. Workers betu at Meru Teaching and Referral Hospital kana sibitari yetu ria nene ndene ya Meru County anto betu kabakorera anto betu aria bareta bakinyete na media biala chonto bwa harassment ira chio batekonenkelwa any opportunity to give any opinion na kinyete to an extent nyabanjiria kulingwa transfers ni our chief officer na Korea alirwa report within 72 hours na lako ingweta ku report within 72 hours ateli muchara jo October na thaiji no kwa na to November 14th meaning akara for 45 days atena muchara kwa utwene ya ishimarene na mama lakini thina ira tuteswa na sini mbingi muno especially Meru Teaching and Referral Hospital araba ukitipo batina thina Gavana indo etho agitegera muno abisa munene urekite kimanto jege urigitani au abisa uju no kubathangikia na current chief officer iba make sure kwina peace ora twarikanire nawe obisi newe ya chief officer but yara kuthithia imwanya na yara turigiti itwarigeta kwirwa batu twaendelea guchukuma the current system which is in management tukainywa batu tukwana itoranjiririe kuinywa na kuinywa mtu akainywa kaugambu batu twejete kugambu ati tukwanjiria kuinywa kira tukuromba kini baraba kusabu andra thirikari ya Madam Gavana Gavana ni mama Madam Kawira awa Gavana niba make sure batoto push kirindwa bona twena peace bakendo tusukumandwa kenda kutukara yaturu ya muno ko request our dear brother the chief officer akachokera makosa yara koti correctify thai nyonto union official kuaria manto ya workers akaringo transfer within 72 hours it is not right not acceptable na niyo koti raombe kuwa last week transfer ira toringi cha within 72 hours iringi chionthi kwa quashed na koti omba kwethekea award millions of money
ira county kethe kiria ko to remind officials ba thirikari yaba ko take decisions tia ko intimidate bangi ibalele even the consequences ira court yombikia kwa want amuna bubu baugite nandi mwaka muthiru kwimierera tubatarirwe na kaginda gaka kotinirigitie kugitaga mbariri ati bethe bakiria bakiromba thirikari nandi thwagitegera untu buna kubaria bukuririkana bwega tutari muchara last year 2.5 months January, February na March tutari wa muchara na last week court which is start Nyeri twina celebration kana twina kugurigo kwenena mono jonto ibaraugire wakasi bari wembecha na itukuria Madam Governor Excellency urata wirirwo muno kuthurwa nethire riu akituri ambetira na kuwirwo kukwingi muno ni onto court ire on the right ekwayana go ahead tumbe kwetha tukire wa mbira mbira tia ikwenda manto amengi ni onto icha budget ki the last financial year ni ka release national government kira kya tutigomea banki na chieki kaina chieki na ingwetekia chief officer akandika ke barua akauga mbechi niriwe no ndoro andikire barua wa ikare wa chief officer ro arikuo so the chief officer no andike barua akuitombe kwetha tukire wa mbira ni ndorende itwarete the goodwill ya governor bali with the transfer allowances na bala ba lingi transfer kinyume na sheria bachoke in the former stations jonto inya mfanyikazi ujo etwala lingi la transfer neromba rao nandi nikiri ngavana wa Meru ethwa kiba gutona kubathikira ikenda bomba kumwa mathina mwanya mwanya njira rigitani bagurukira mbuga ya level 5 wakasi betu we are on a shock that things will not move on well. Madam Excellency Joche manina wakasi bakwele manto le jali kemencho chakwele manto jatebui ke health workers na we shall support you but check antabalona inkeleta ngogochia ko manage facilities jonto ukonora chief of sala to dithiri last week ngiripotera Buru TV beta muthuri Muriuki tukithina mbere ya Karima Tharaka maria makwirikana kuringikani wa kiwanda ya kibuka kirindurumo inu ya kibuka muburoni wa Thagana ni magwetia ikaro cia kwariria kuthamwa kwao akarima mama Tharaka South mantura mwanya iria ireba kubina ndurumo ino mariuga ni makwenda merwa ni thirikari makathamwa atia ni mbeca cigana makaribo ni kenda mathie mamberie uturo guntu kungi kuringana utwiria uria waruthirwe ni ati bamwe na matura mangi mana ntere inu gicunci kia 98 kia akarima kamanyaki Tharaka South makathamwa ni kenda kubakanya wa kiwandamu ino nacio ntura ithatu cia kaunti ya Kitui onacio ikaringika Polo Kabithe gatariri idamwire kurigirwa wa kwarua ni interest Tharaka South Sub County kimenyekana ata kibuka grade 4 irankoro kikuringana na utwiria burabo aruthito mwankano ngiriciri 10 araba komba kuthamwa ni kingonda mweno yumba wako ingmechi nkoro kia ngirinya na 500 majukuru 23 mantu maije ni na kuigura no tukurwa twinda tukairwa bantu amwe ubo tiombekana no tukatutura maisha makari nae na mtu enda gutura bantu ara kuigwa kigandirika tu compensate mono ndenia minda kenda tukari tukore minda angiara tukenda gwara mtu akenda ature maisha watamara aratuira ri gwake ngana na maisha bora makari ingwetegia thirikari ne bateretie kwaraniria na antu ikabachereria ngerekana ire kubua baraniritie na antu bobongwa batikaye gutweki bakathina kuirwa guntu kungi kura gutagirite interest ya Tharaka gituma location gicunci kia 25 bakomba kuthamwa kamanyaki gicunci kia 98 kamarandi gicunci kia 45 marimanti location gicunci kia 25 marawa location gicunci kia 35 arahakaria bainde bakere nandi kibanda tabarutite mbito kiri thirikari gutigiri bakoya ringi na kurutha utwiria 2012 baberitwo bagakompensate ibu bamba compensate this time round atia fondi kugura menda yo mbako batetia no ntukinya menda ni etirie mono sana untu kwa kwina mende mega 2012 na ndio ho 2022 maisha tipo mwana matwerobu maisha mathire na mbe na kwithwa magetia ona mutu wa ngima twagurana chiringi 40 taino igwandu 30 na gwandu 50 so ende kinya minda na gogo ne etirie utiwate ka moja ya mundo tena milioni 1 so ende no batiba igutumira enu ya 2012 ibachokera jingi gitumi kingi akaria baba kurira thirikari gutigiri bakurutha utwiria ya mairi ya kuminimize zaidi
antu bongero mbesa buraba bangiritwe 2012 aingo bagafondi kugura menda yao koromba na moro ndamgwenwe nyitwe nuntu antu bara bare ku 2012 tibo bare ku this time antu baingeire nkuruki twende wana kuthamwa bairwo guntu kungi kai bathi kugura minda kungi ndegurwe ni tikuonekana ni go thirikari yoyo ngo bateretie kuya nontu kwina anene ma MCA bangabana kwetia bau banene kana baba bathiete na mbere na kugwatira rongi rwa dam babateretie kuya bakariria akaribanaga bwega bakabonia gitumi kia damu Station ya Marimanti yina chukuruta Nkomaru yina Kamatungu yina Kaiga kamwe kuringana bora twa feasibility study ya kari gwete those ni cyo chukuru imwe chiira iko affect tho kwina chingi Tikonte Tharakanithi yonke komba gutongwa kinya kaunti muturi ya Kitui gwandini ya Tharaka bakomba gutongwa tabo hakari bantore ya Gachigongo gakombe na Kamaindi arana njeri athimoto kiaranirie na MCO wa Tharaka twa Muthengi Ndagara na wegwa na tawanegwa murandi uyu nwa era yeto national importance sheria yugete muntu kana wananchi ibo barinya nkerukia thirikari nari antu bako bathagicho na antu betu bathagicho bena ana bathomu na bena mbinu chonde ira chombo gutumika gutigira antu betu bakwata haki na kogu ndenda kuga antu batikethero na wasiwasi nikenda tumba kumenya bora mantu makari na kogu ndenda kuruta kinyambe twakere thirikari gukinyera thaino no ntuiba kwaria ndeto inu bare iguru na are iguru tantura rutibo turirombe nde bakinyende guru baninte documentation ere gutoneria makaratasi ya mariko wewe togu tukathi kotini kuga wewe batiambite kuya gutunenkera mantu mamu batigakinye agukibuka tukabona agu nende bona kira kyagwatire machweri kithimani Kiripotera Uru TV kumantere cia Tharaka Peter wa Paul ogwa kabithe Tukithina mbere rekithia maiwanda cia majani maria maiberwe itini mwaka omwe na nusu muthiru muthenya wa umuthi ni maruthite gikaro taunini ya Murang'a na kuga magacoka obicini kiumia gigicite erekithia mama mariuga mengatirwe obicini yutate na watho nontu wa koti ni arungamirie ithurano ino baria riu makuria thirikari ya William Ruto gukurukira CS mithikari nturi kumatetheria gucoka obicini nontu ni mama gwatire mbaru siasani makiaria kiri mucemani uyu wa umuthi erekithia mama tene ni maugite nkuruki ya bilioni 18 ni ciurite kuma makuma obici makiringithanagia Peter Munya na kambuni imwe ya kugura majani iria makuga ni etonyirie uguruni uyu makurutwa obici Boniface Mongera na nteto ino even our investments cannot be traced. Rekithiria kana directors wa factory cha majani 49 kuma kaunti Meru bange kuma kaunti Tharakanithi ni bange kuma kaunti cha Giko baraba uruterwe na kungoka gite na kwathoni bara Isuru Kenyatta na Minister Peter Munya na lintu kono batumirite bakethero becokero bicine kaire kuma kiumia kitwitite bakerera ndikibandeto ntore nekeno ndene kaunti Murang'a barikanirie bakethero becokera mu bicine kaire nya ukaririte biao ntuburande bakoromba Rais Ruto na Minister Orimi Ajandhuru nekenya bona mithikari nturi bethero betethero kenda bethero bakiurutia directors baraba ikiro Munya. All the legitimate directors, and they are here. Can you raise your hands? All these legitimate directors should resume back their responsibilities with immediate effect. And there is a court order on that. Zone that is not being obeyed. Kuno ntubo katukaya na appeal. Thirikari tunathikari njeru ile kuwa it respects the constitution na to very sure that ntubo akarika kuno ntubo katukua as we are katukuyibanga guchoka ofisine nontu we have seen it happening in other sectors barabariti legally bochoka ofisine kutu inama kinya batwi kanya kaiko nikenda tugachoka ofisine ya bura sheria kuwa becoka bakarenya bakano kimotaratara jo kuringa kura jo ratumirwe arabako jojo limbara nkutho na Minister Peter Munya athiri gwataka kenomba kwithira bakingwa ontuburana ri bakuromba Rais Ruto na lentore ethre tonyera. There was no register. Uto register ya leo ya identify who are the farmers. Kwa winyantu barabata arimi bo baringana na sheria riuga mantu ya kampuni jathithirwe kiri kampuni ala tumba ku identify shareholders. Immediate reinstatement of KTDA sacked employees. So you can imagine somebody who has built their career almost to the top,
being asked to leave the company with no benefits. Baruga munya amwako bengene nyako beta makatel na tigire atombekete njara cyo kire nchukwe majani ugokorokira kamoni we kandarathi ontuburande butigitari baba ingi patonyete adhare mututuro jwa mbecha. Some government officials, I want to quote company yetu Mbetsi ni arurirwe na as we talk ina Miunda kana factory nkurukie 20 ire kwithira ikendagia again kinyume na shirire chiayite no ntashiriye yuchete cha munya chewa brokerage farm yendie factory 15 indi the same munya na witikiria factory brokerage farm ire register ikendia mwaka 22 against its own regulations. Somebody can go and get the MD, but it is associated with him. Barenderea bako mwaka jumona nusu kuma bako mabisine ari baba ingi bethirite bebarira no ntoma thina nkabo thinemwe ironyibwa mbecha bethombero rito bako directors baba ibethito bakamite ninya konka factories imona lechi kunkwete sheterete kwa rukana. One of the factories, and that is Ngereti factory. The cost, the direct expenses for last year was 6 million. This year, for the upcoming AGM, it's 11 million. Another factory, and that is now money going directly to the pocket of Morongo directors. Another factory, from 80 million to 20 million. Kwa hiyo tukuria arimi bagetikiria antu bongera miaka na bachinji articles of memorandum kirinjie mwichijite boteng'ani beringira mushumari jo mothie bakumenyekane bo bwega bo bena ome oge no tongere bo bwega bo majani na bacho komo bichine kaire kemera kigeta kwethura kiriba ni nyankoroki kugia murio. Last year no to political interest majani bonasi yetangazirwe kinyya tegethimu ndene tumene tagatalo no to bichamanio ya gutangaza samora zebuthirwe June yani yatekethi ko ni arirwe gitete batire kuriwa, meaning there was no auditing na the whole interest yari kenda nto baringa kura kiri azimio. Number 2 ni affected the budget sai kwa murimi no nto murimi ichi ndawata bonus nkara thio nkumbi ya mwana January. So as we talk the common man urate kwele what happened terete bonus lakini kankwenda kuwa atemeona andigethe bedi penny fukiriwe no nto mwana no aremo wete chukuru. Nke report Ranto Shoro TV kuma Keno kaunti ya Murang'a Mbita Boniface Mungera. Tugetigana na inu ntitoni shinge muthuro wa Rais William Ruto kuyokia gite kia mwandiki munene wa Rwangi rwa gukura kwa imera akirerwa Rwangi rwa gukura kwa imera kire ministry ya urimi na ndethi atawe Philip Kero Asame augite wona ethirwa kibwata gite kiu agatetheria gucokaniria biashara ya kimera kia mira. Asame akiaria riria kungagwa mauri ni kamiti ya bunge ya urimi augite na ariongire nde ya Ethiopia na kuona buria momagia mira yao na kumiendia nyumani ontoria omonagira mbesha imingi nkuruki ariuga bewa kanyaga kagatetheria arimi na biashara makimera giki kiamira nikenda gukoria kwithirwa magikura ta Ethiopia. Anthony Kadenya na Nteto Tariria. Kiaria mbele ya kamiti ya urimi ya bunge nene letongeletwe ni mubungu atigania West Daktari John Mutunga Philip Kelo Asame ule kudegura vetting ni kamiti eno nyuma ya gutarwa aliwa karungamira department ya imera kire ministeri no ta PS ni Rais William Ruto. Asame nele thitete department ya yakambire mutaratara wa mujero wa komie mera na komendia ile miomie. I will ensure that we have done some value addition to Mira so that we'll be able to market Mira. One way of value addition for Mira, which we have benchmarked with Ethiopia in the year 2019, is drying of Mira. We are going to see the best way of drying Mira and export to those countries. Arsame akigwetaga nyuma ya boko thithia ndionga nde Ethiopia ni bele ilwa tindeno ni endagia Mira mingi gwetukira mutaratara ojo kirinde 90 na kwereithia tikethirwa nde ya Kenya kajuki mutaratara ojo ikaomba kuruguria nene thoki ya kimera giki. Went to Ethiopia to do some marketing. I led a team to Ethiopia to benchmark on Mira marketing, how Ethiopia marketed its Mira. Ethiopia dries its Mira and sends to 90 destinations across the world.
And that is what we are planning to do. Arsame ni agwetete ati mutaratara uju kethirwa ukithithirwo na kimera kia muguka. We also have Mira in Mbere, a Mira variety called Mogoka. We will do the same. We have the same strategy. We are going to dry Mogoka and look for marketing destinations across Kenya. When we na kili kiole kia mubungu atigania East Mporo Abore kia gotigira arimi baba bamera bakona bonus otarimi bange ba majani Arsame alali na bobo akuga. How will you help the Mira farmers to get benefits like bonus, just like the tea farmers and coffee farmers? Because you know in Meru and Embu you plant a lot of Mira. Yes. I want to say that we have not devised that strategy yet. The bonus issue comes about when there is a collective buying center where, you know, an agency buys from farmers and then keeps a certain amount and disburse in phases. As for Mira, we do not have such central agency, you know, like KTDA was doing before to give bonus. Mira farmers have been marketing and selling their crops directly to buyers. O kagita Arsame nilithite ati department ya kuraithire imera igatigire gutambia thoko ya kimera giki kia Mira kirinde nyingi iliyo ile ji Afrika na ile nje ya Afrika. And the strategic plan which my state department has for Mira is to widen the market of Mira, because you remember before 2012 we used to take our Mira to Europe, to UK, Netherlands, US, and Mira trade was banned in those countries. Now my immediate burden when my nomination is approved, I will make sure that I will open markets. I will look for markets outside Kenya. In Africa, we are looking at looking for Mira market in Congo, Sierra Leone, Mozambique, and DRC Congo. Outside the country, we are considering Israel, Germany, and other countries. Kuma muji munene Nairobi, Bita Anthony, Rangi wa Kathenya. Reu gatono kebanini tikathino ako ningucoka na Nteto Nkuruki. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku niturigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto Nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style. We have it all, connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Ariel Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life.
Yetu Sacco iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusacco.co.ke kana www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Chachisha mechi. Chachisha Mechi. Catch all the 64 games live from Qatar on GoTV Super. Get your GoTV decoder for only 1,999 Kenya shillings. GoTV. Love it. Horengi inkogwate ogeni tukithina mbere Minister wa Ukaria wa ndani na mibango ya thirikari Professor Kithure Kindiki na tumitekanukia kiria maramarima wamba maria makurikana gucokera mataunini na gucumbura antu akiariria ndiki Manchester Jumatatu muthenya nja ya nyumba ya Harambe mucii wa Nairobi. Professor Kindiki ariuga ntumwa ya amba mama ni mukinyirite na riu borici makarwa na mobo kubaterie Kindiki nkuruki na kanuketia ati kuongereka kwa amba mama muno mucii wa Nairobi ne mugomo wa maabisa ma Ukaria akiugaga ona ni mambiritie mibango ya kumongera misara. Made by His Excellency the President to ensure that we rid our country from a gang of a few citizens who think that they have the wherewithal to dare and even try to hold fellow citizens at ransom. We are rolling out an unprecedented response against criminals, and we are going to go to their hideouts. We will look for the criminals and do to them what the law says we do to criminals in accordance with the law of our country and all other applicable international laws. We have information where they have been retreating to. We know the challenges that have been associated in the past in getting to them. We want to make it clear as government that we are coming to dismantle not only the criminals themselves, but also to bring down the entire chain that has been the cattle or livestock rustling industry. In the last few weeks, these marauding gangs of few citizens have dared the government of the Republic of Kenya. And the message they have been trying to send has reached us. We have heard them. These criminals want us to believe that they have the wherewithal, the sophistication, and the endurance to withstand the law for response of the government on crime, especially organized crimes and crimes bordering on crimes against humanity. We are coming for you, effective immediately, and the response will be sustained until we set free our country from the fangs of bandits, criminals, murderers, and profiteers of bloodshed. We have witnessed increasing criminal activity within the city of Nairobi. A small group of criminals armed with knives and other weapons is terrorizing the citizens of this city, as well as a few other urban centers. Those boys
who have dared the government and want to tell us that they can take over the city and make it a city of crime, we have also heard you, and therefore we are coming, effective immediately. And we have taken measures to deal with the emerging crime trend in Nairobi. In this regard, the leadership and the command of the police has changed the command of the Nairobi City police deployment, effective immediately. Tukithia na mbere ndaguru kiririkanagia murimo wa sukari muthenya umwe ngwataniro ya ugima ya Christian Health Association magwatanirite na sibitari ya PCA Chogoria ni maruthite rugendo rwa kumenyithania murimo uyu taunini ya Chuka na kuraitha arwaru maumate kumaribia kuringana na munene wa utungata wa ngataniro ino ni muntu umwe akikirima thatu maria mari na murimo uyu matishikethirwa mena u na atikirima maria monde maraithitwe muthenya wa umuthi umwe kirima thatu matiku kunywa ndawa na matikuraithiria mirire yao. Samuel Gaishima gatubesio. Kiama kia makancha marama ejanaga utungata ba ugima bwa mwiri takio Christian Health Association of Kenya CHAK bawataniri tena chibitari ya kimisheni ya PCA ya Chogoria emunde batongerete murungano wa ukungwira ntugo ya ndoa na murimo wa sukari amwe na kuringa wa nkoro muchi wa Chuka arankuruki akaribathimirito mirimo eno gutare na mari akiaria kiathoni giki Daktari Cyprian Kamau uranwe murugamiri wa mautungata maugima kiamani ya CHAK ariuga kiri anto bathatu barabara na murimojo umwe wago atije kana ari nau aranabo barabathimiritwe na bamenya bari na murimojo umwe kiri bathatu batinyunyaga ndawa kana kujukia matagari ama kwemenyera. Nasikia wengine wanasema mimi niko na hiyo ugonjwa lakini ilipona. Ugonjwa wa sukari haiponi ndugu yangu. Hakuna kitu kama kupona, you control it. A third ya wale wako na hiyo ugonjwa na wameenda kwa daktari, they are not controlled. Yes, wanakunywa ndawa lakini sukari juu chini haijakuwa controlled. Na as long as it is not controlled, inaendelea kukuharibia viungo vya mwili, hasa figo, macho, roho. Gichunche ya kenda kwa egana gya Anton Thegurungima bari na murimojo wa sukari ara uwati bako watu imurimojo bojaga wa buramuntu agukura. By the time you are around 35-40, chances of you getting diabetes is around 30%. By the time you are 60, it's almost 50%. Approximately 463 million people worldwide wana ugonjwa wa nini? Ugonjwa wa kisukari. Na masomo inaendelea kusema ya kwamba these numbers are expected to rise. For instance, by 2030 will be somewhere at 10.2, which translates to 573 million people worldwide. In Africa, where we are, ama nchi yetu ya Afrika mahali tuko, we stand at around 33 million people ambao wana ugonjwa wa kisukari. Kuringana na ataalamu kiwango iki igikwerigirwa gwetia ara ugikinya mwanka wa 2045 anto milioni 700 Nthegurungima bakwirigirwa kuigwa bari nau. MCA wa wadi ya Karingani Murithi Gaturo uranwe akuri mugeni wa gitejo kia thoni giki ariuga akaira rwaria gikaroni kiao kia MCA gutigira ati thirikari ya county ikunyithia marei ma urigiti na umenyeri bogima bwa mwiri kiri akariba county no. Kama county government tutashirikiana sana na hospitali zile zingine zote ili tuone watu wetu wamepata dawa. Na kwa sababu nimesikia watu wakiongea especially these chronic diseases, tutaangalia hata kama ni county, tuone kama vile tunaweza hata peleka mswada
hao watu wao wanapata dawa, hata kama sio bure, tuwe tunapata na bei kidogo kabisa, ile huwezi pata mahali pengine. Kenda kunyithia makarika mamirimo eno yiri akari ibabatiri kurejaga irio bigananie bwega kiugima amwe na kuruthaga mazoezi wegwa bataruta wira igutumira inya. Sisi kila mtu saa hii hakuna mtu akulangi kutoka kwa duka, kila mtu mchele, chai, sukari, maziwa ni kutoka kwa duka, na zile chemicals zinawekwa pale hata wewe hujui. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbitawa Samuel Gaishima. Mabisha maugima wa mwingi makaunti ya Meru magwatanite na mabisha matora makwerutira muthenya wa umuthi ni maruthite rugendo taunini ya Kirua kumenyithia akari njira cia kurua na guciebania na murimu wa kibindubindu. Makiaria na akari ma tauni ino abisha mama maugite mwankatha ino antu 10 kaunti ya Meru ni magwatikanite na murimu uyu barere umakuria antu kurira irio guntu gukutheru na kunywa runchi ruca mukini kenda kwebana na umawira kirigia gataririe. Bau ni maabitha baugima bwa mwiri ndene ya kaunti ya Meru bagwatanite na akari bara basiriterete kuritana akari mantu jagie ugima bwa mwiri kana wenda CHVs ndene ya Buri East na ara muthejo na arua bakinyete barabara na kugita wokia kumenyithia akari iguru kwimenyera na murimo jwa ruciba kana korera yura yutumukite aja kaunti ya Meru ja korera uria karite na tubere bagerie kwimenyera muno twinto tu tukurija rijo street na nau batigane na tu weta wagura gintu ka make sure ukithambia tunda lero kagura ko rithambia weta wethira kanyama kagya kwenjerea ne ugatigana nako umithereu kwiyo mithereru kwa stages na au tutigane ne ogantu konde kala kaomba kuletania na untubuga kaleta ruko. Leo tuko na jambo muhimu sana kwa community yetu. Tunataka kuhamasisha zaidi kuhusu ugonjwa wa kolera ambao ulipatikana kwa sub counties zetu kwa kuwa watu ambao tumekuwa tukijua kuhusu ugonjwa wa kolera, lakini sasa tunataka kuwakumbusha na kuhamasisha zaidi kuwa vile wanapaswa kufanya wakati huu. Kwa leo tuko na walk kuzunguka market na tunatembea tukisema tunakomesha kolera katika sub county yetu na katika market yetu Kirua, na nashukuru sana kwa sababu ya the CHV who have come. Awareness walk ije ni kuthomithia antu umuhimu bwa kurigiria mirimo na awareness walk turichithithia kuringana na murimo jurio tathai twina kolera ku awareness walk na arua tukariria mantu ja kurigiria kolera na no tukuthithia uju ikenda community yomba kuthoma kethira murimo tajujo kolera ithome na tetomba kurigiria kana wena juna teomba kuthithia kuringana na mabitha baba ni ati murimo jojo ne jitwikite gwati bobo nene na ara barombete akari kuthingatira utheru na njira cio nthira ciombika gwita kioro antu ara kwa thiri na kwebera buru ire bia bikwenda mikano ya barabara ni kenda gwikira kathari kurwa na gutamba kwa murimo jojo kia antu mwekwera nkendo tumake keba mami baraba wonkiana make sure wonki monoku ukathamba nyoto eku kana mimbi osensi mwana ku waitha nape kana ndaipa anto bingi bamenyerete kuwa mimbi menya mwana yatithereye na ruko ato make sure tebasensi ndaipa tukuthamba. Mtu anafaa at least achemshe maji yake, anaye mikono yake kila wakati anatoka msalani, wakati anatayarisha vyakula vyake pale nyumbani na kabla akule. Na pale nyumbani pia kuna wakati sasa tunasema mama akichange mtoto wake kama ni diaper at least aweze kunawa pia mikono. Na pia tunawaambia wachemshe maji kila wakati. Hatujaambia watu waende wanunue dawa expensive yenye wataweza kuafford the chlorine ama any water guard waweze kunywa maji safi. Ile kitu ya muhimu sana tungetaka kutuma information to the community. Wachemshe maji. Wa make sure wamedispose uchafu ama mavi kwa choo. Wale hawana choo wachimbe choo. Again, kuna watu wanakuanga na tabia baya sana na tunaelewa sisi ni wa Afrika na wa Kenya. Wengine kukikuwa na mvua huwa wanafungulia sewage. Wanafungulia the septic tanks zile wako nazo, wanaachilia sewage kwa nini? Kwa hizo mitaro. It is not supposed to be like that, lakini kuna watu wako na tabia baya. Ugoke ukona dalili yoyote ukethira no gutaika
kana no kuthiro iroje mwiri kana no kwarwa ite gwetia daktari eja kenda ugwa weta sibitari ita sibitari immediately uthimirwe twina laboratories cietu injega muno ni kuthima bwega na alafu ukerwa result ciaku te lazima of course riria guteka withira murimo ikolera no kwethe i murimo jungi lakini still inya murimo jwe mwiri no bati gutreatwa ju Ukiripotera Wero TV kuma tauni ya Kiroge Sugona Kebori mbeta mawira kerigia Kagitanio kau kiri mauntu megie ogima karima ntora ya Nthambiro bandini ya Igembe East ni makoria thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza kumaretera mathagama utungata cibitari ya Nthambiro level 2 matongoretwe ni MC wa ntura inu akarima mariuga meriga utungata cibitari inu India wathani wa Gavana Peter Munya na riu ni makoria Gavana Kawira kumaririkana makiugaga ni magendaga ngendo inda cia gutua utungata uyu Marion Karugi nacio Akariba Nthambiro batongeretwe ni MC wa Murethi Mutiria ni basumirite otaria thina bokulukira kono tungata bogima bwa mwiri cibitari neo ya Nthambiro level 2 ira yakirwa itare ya Gavana Munya na mwankaru arete madaktari bakwana ite ndawa sikwana matanite ongwa ni kuingwa ya ingirwe na riu akariba lazimika weta kilomita kuraja oso tungata kintu kire kwendekana ko namba 1 pio itu improve tuingese manasi non tunaza babe ko imbura ringe ndo nasi batatu outpatient maternity ni ingiro ntombi para batura ko para ko manage maternity ne kwenda nasi batano non tono godere kwena case complicated ya muntu kwenda ko deliver ko kintu kembere Nthambiro in dispensary inenya wondi cia rume utinto murume urara kuo ina maternity kura inyoka thore murito nanga mbueta kurukira kwa private hospital na cibitari ya umba ko ye wananto site ya manere ntugo na cibitari ye maternity ne umba ko thaina anto site ya that ntugo na rira kwa twikire thirikari re munye kurikia kuoma no nto no nete kenda tumeote thuga twaki na ambulance watu tombira tsunwa ni ambulance ira ni utongeria bora bari kuo na nto kwa tugane ba ukwa na inya mono kwa soka daktari bara bari kuo barutwa no nto ni kwithirwo kugirwa tutato support totongeria bora bwe kuo kine itanda bire yoro bira byari bya matandete byatwa bire na ra cibitari je corruption ontu no mone corruption batu mwanka thai itwagitie alternative ne thirete kabisa ete kinya ndawa utinya daktari ethairwo aikuo mwe daktari no asugulikira matwana weta mwanka mwekuru kwatuika manto yate kugumbikana daktari batikwana na daktari bagethera batikwana most of the time sikwetha kuna challenges utuko utumba kuna daktari ukumba kwethera kiudumia ase ko maternity nonto one daktari mwase no wethere na mwase na outpatient na iko mwase no ko maternity no re kwa shugulikira cibitari je kurube tu barerwa na ome barerwa na ndibe barabarene bareta njirene bagakwira no nonto bwo kwethera cibitari je rebwiri tutegera kunture je onde tutegeri Igembe East ward cibitari batukwethera nya ile bo mwanka 4 nonto te facility ngeje iri onture je onde ningeragia kwariria antu bara barito na mbira wande mwalimu wao wa kubaromithia kuma na alali sabu bakeza cibitari lakini beza bationa utungata uko cibitari rimwe iberaira gutinda gitari bakelo baiti kiengo na baiti kiengo mantu zao limwe zaruka iranjirene riu ni bakuromba Gavana wa Meru Kawira Mwangaza na munini wawe Mutuma Ntwethingia urokarete teke minister wogima bwa mwiri kuliunga cibitari ne uno tiere witithwa nkathe utwika level 3 na nkuluki kuthiria mathina yara ya mirumirite keo the center botu kuona tukekira twagalugire Gavana budget Nthambiro dispensary ikulukwe yumu kwa dispensary yete level 3 mwangatha level 2 baraba kwelewa Mheshimiwa Gavana Kawira ini itare yaku ijo Nthambiro uraugira utibu ate kumenya utiri ate kumenya na itukugirwa ni bora uraugira no ntu no kumenya ijo ndene ya Nthambiro araka iwezekanayo umututethire cibitari yetu nondu cibitari ni thiri antu betu kaba ukwa wate weta nturene cietu ontuko itukuthika saidi antu bathatu nondu bwa mirimo imika yontu blood pressure na mirimo ya shukari irebweri gutiritirwa wao antu bakara bwega riu gote thibitari twinayo Bwana Kawira Mwangaza ndi mucore na nukuona nimbijite gwaku muno ngikuriragira nikenda tumba kuona thibitari netu nikenda tumba kuona thibitari cukuru ana ni bakurewa ni mpara nikenda umba gututedia mwendisimiwa so please itokuromba Madam Governor na CSO Health yora and Deputy Governor Mutuma Ntwethingia ibe cibitari yetu Nthambiro
beye tubelesha thina cietu ciongwa nikenda bakomba ututhikiria direct from the horse's mouth nikenda bomba kwetha bakimenya thina cietu boya ko twenda twokwa cibitari we twenda mbiro igembe East Ward igembe Central murungu amutethacia urakumbikana no nto nyo nyo wate guntu kuote kuma kiutini iwete north iwata south nende thinera nene rio so ibu kwando sendira alam ki deputy governor wetu Reverend Twethinkia ora twe asoreba karibu sana by planera Meru County no nto ngwe acting itogo ngavana suna agara tamarito yanga watu parliament mukuru kuri muntu waziri wa health no nto yombo ginya to an extent to abeta parliament assembly to kamberi ko oversight muntu wenu uri waziri wa afya ni mantu yeko mandate yeko wena yona hospitali semero ni nkuo nkiripotera Wero TV sibitari ni Anthambiro Egembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa. Nteto ni shingirwa ngirwa imburwa ngwataniro ya thinjiriro wa NCCK muthenya wa umuthi ni maumiretie na kumeneria banene abunge maria makuga makare tarwaria rwa kweberia miaka ya utungata wa rais makiaria na ndikimantito matongoretwe ni mukarigite wa Bishop Njeru Nyaga athinjiri mama mariuga rwaria rero rutibaterie kwithirwa bo da ino akenya maukurukira mathina mamengi mawagi wa intoshia bata imingi mariuga bamwe na kwithirwa maria mari na rwaria ruru ni kioto kiao ya katiba nikionaniria kia atongoria maria akenya mathurire mieri 3 mithiru rita mwanike mushiri na nteto tariria Ruvunge rwa National Council of Churches of Kenya ni ruraruta mavitia mumbunge wa Fafi niwe Sala Yakub ni undu wa kwendekithia ati gukorwe na kurutwo kwa watho uria urauga ati muthamaki wa bururi ndakathane makiria tamu 2 akirathiria wira wake. Sala arendekithia muthamaki wa bururi arikagie wira wake akinyia miaka 75 niguo kumuvakanya aga kwambiriria na kurikiriria mirandi ngurani ya uthii wa na mbere bururi-ri. No ati miario iria atongoria a makanitha marauga ndiri na kiguni gwa kavinda gaka na kuria atongoria kwirumbuia na mirandi ngurani ya uthii wa na mbere kuria mathurirwe. Of the opinion that it is untimely at this particular moment in time. It is coming too soon after we have elected the current government. They have not even done their job. They have not even attended to issues that they said they would attend to in their manifestos. Our people are hurting and are hungry. We have many things which are going wrong, and as many people are aware, even our coffers are empty. So it is our urge that our parliamentarians should not misplace their focus at this particular time. Na varia avunji aya marathi na mbere kuga ati gucenjia miaka iria muthamaki wa bururi akwathana ni gukuthukia wiathi uria a Kenya mari naguo gwa kavinda gaka na gukuria andu onthe gutigana na iciria riu. And even in future it should not arise. Kenyans have suffered a lot for this democracy that we have enjoyed for the last 20 years. So it's our prayer that this thing need not occur or arise. It's too early. Ni maragia miario ino varia marai na gikaro na andiki ya movoro iguru ria uthii wa na mbere wa bururi. Ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Auna boto kurekeria nteto cia Wero tha imwe ni wega no ntwakona kanya na kurumira nteto cietu nteto ciengeno na cie Kenya tha 3:30 mbetagwa Christine Wanjeru mwananeria wetu wa mathithio utuko monde ni Maureen Kome utikathie no akono ntonyumenda kinge tukurasha ni mubango wa gikaro na county.